Bezerbo Alagilim, Yapsaze, Mikasho. Kiniha video sing, Tusha Az Tanila, Jumona Alalana Akim Tunde, Anishibe, Mikasho. Hakinu det Mugak Mani Monarumbale, India Lomichin, New GST, Taxation, Mutriloba Arsho. Hojusing Isarok Sumzer Royak Yambok Song Yakna Kitte, Tusha Az Kalanga Jumona, Alalana Akim Tunde, Anishibe, Mikasho. September 22 bra loigine Amikhan India sob pura state new GST taxation ahibole ase itu new GST taxation du Amikhan nisna tokya manu karne bishi phal kotha ase itu bra kiman jon bra huni ase sob manu last tak hunibole dry koribi new GST taxation are kichin tumaju azza desho Isan dogancing tloki zumbe korok luptiki kini kere korok mo 5% GST taxation la 5% GST taxation laki ju 0% taxation ching araba tax dum malada araba jushu kini isan sho tren tlo da laki sho dia na tlo banimo araba jusho kere zumbe korok kini 8% 12 to 18% GST taxation saba archo Hoju korok moju isa kini 50 rupees na tlo de la show September kinu det mukyak mani ni no bare hoju jongbe lepte khiju 5% taxation ching arba judong ma isa ne 50 rupees na tlo da la khiju 38 40 rupees na tlo bas de arba hoju kitte tushak az khalanga aji gali ami khan sop tokan de gina laga chis kunba de 5% GST taxation gurine ahi ase September 22 bra loina edukan kunba GST 0% taxation ahibo sosta kurine aro kunba khalwa jis sop to 8% 12 to 18% nauleba 28% ase edu to 22 September bra loine kunba samande 18% thakibo bare kunba samande 5% thakibo bare GST inega hole sosta bra babo itu ekta phal kotha ase tisho alo daraba new GST taxation yakjan ching araba tumabara korok moju kide ahi bala te gemgi thabana rules and regulation sarkar gilimna ahu khi ayanjuna ayong bia de talaba de subaria de cold drinks po secret biri satha har moju khini 18 to 28% GST taxation la. Dishegin gi hakinu det mugyak mani ni mongna rembana har ziong be amaz ziong be mishang mur ziong be allala ju 28% GST chingna 40% GST taxation saba arba jushu kini sho chiglang na thlo la sho kasa chimani na thlo bni mong arba jumona haju kitte adongdo khalanga sarkar gilimna hatishak makya shiya muyongbe ziyongkin alomishing toks ahiga tolocho disho muyongbe mashang mrobe ziyongkin lome tsumnyimcho hojumona hader ziyongbe songkyakna taxation kitte heights ba archo arwekta kotha khalwa amikhan use kura laga GST taxation kondu bishi hobole ase inaga koise gole new GST taxation hesapte ram whisky khan nisna talab supari secret biri satha idukan kha jistu aji 18 to 28% GST ase hoilibi September 22nd bra loigine idukan sub kha jistu 40% GST taxation kurigine ahibo iniga hoise gole itia 8% 100 rupees pra ekta gini thagise gole aro new GST taxation lakaina aise gole ki jane 200 nisna 180 190 nisna inaga rate uthibo pare itu kile gole dunia de biya kha jis kha garni bishi manu bemar thuri ase aro nasha laga kha jis ki kha ase idubrahi family sob biya ho ase dunia sob biya ho ase idu garni itu laga piajistu khabuli ni dibo itu plan ekta hua garni do
28% GST pra 40% GST lakai gine rate uthibole ase idu phalge mondir rakhibole janai dia ase duso alo daraba lolongbe bike bo de hadar chingkingi agban new GST yakzan hesab tuna bike po iga 350cc abok bike kidkhalan example 150cc ade 120cc ade 200cc ade bike harboju chak 28% GST taxation lakhiju September kinutet mugyak manye nimongna rinsho 18% GST taxation lang alaba jushu ke sostana bike poju athlogpa disho alo daraba 350cc agumong bike example 400cc bike ade 600cc 500cc bike harboju kini 18% GST taxation lakhiju hakinu det mugyak mani nimongna rinsho hojura alalaju 40% GST taxation alaba jushu kide kini lakhi khakna amo high rate araba jumona hashe khrek bike global lamdala show high cc bike example 350cc bike na agumong global la show hakinu det mugyak mani nimong mochong de booking sisiba mukya show this show kedekna bike aso global lamla de she yiga 150cc 160 200cc haret global lana hakinu det mugyak mani nimong alang ba le booking sang yongsho thulong deki ha mukya show bike aro vehicle khan karni inaga ekta rules ase new GST regulation de bike khan 350cc bra nije kiman ase example 110cc 160cc 200cc 250cc 300cc bike kiman ase itu laga bike laga dam de ajigali 28% GST ase itu du September 22 bra logine 18% GST den nami bole ase inaga hole olop sasta bra babo aro 350cc bra over 400cc 500cc 600cc bike olop phal laga bike te ajigali 28% GST ase holebi September 22 bra logine itukan sob bike te 28% bra 40% GST lagabole ase ina hole tam pishi hobo idu garne kiman jon bike phal lobole mon ase kinibole mon ase idu khan example 400cc bra opor kiman bike notun kinibole mon ase September 22 na hwa ge de booking kurilobi aro kiman jon 350cc bra nije 150 160 200cc bike lobole mon ase notun idukan do September 22 itu rokhibi September 22 biche dehi apni booking krobole try koribi kile 28% bra 18% namise gole bisi ami khan karni benefit hobo bike laga GST hi na hoy holebi insurance nisna road tax nisna idukan sob tu itia 28% thakadu 18% de nami bole ase inaga hole ami khan karni bisi profit hobo kimgin bike aso thlobo de agban insurance moshe kyak 28% la 18% ching agiba diso road tax su she kyak 28% GST la ju she 18% ching kyamkhiba red alala ju kyamki dar so isa sung yakna benefit alaba chumona kedekhna 350cc apok bike aso thlo belamlana hakinu det mukyak manye nimong alanga pikhi mukya sijo the show atagiro high cc bike azulunye larbo sungjakna nana de booking salo kide azba the show lolongbe sungjakna harok mukya sila new GST sing kedek 1200cc lolongbe apok khapna 800cc 1000cc hader lana har lolongbe chakka 28% GST la hakinu det mukyak mani ni mondaram bale har alala lolongbe boju 18% GST taxation alaba kimgi ne ex showroom pricing taxation 18% arbana automatically
road tax su she 18% lang araba insurance po ju she juro lang araba fitness su she juro lang 18% ching kyam ki ba jude su sho khitte zla isa sung jakna jumona kari aso thulo balum ba larbo alanga new GST taxation hisab te vehicle four wheelers kan 1200cc brand nije kiman 800 1000cc inaga laga kari de Idya 28% GST taxation thagadu September 22 bra loigine idugan sop 18% GST taxation nami boli ase inga hoshi gole kitya gari laga ex-showroom price te taxation nami bo automatically road tax fee 18% de ahi jabo insurance fee inega fitness kan sop to 18% GST taxation de ahi boli ase idu garne September 22 rokhibi koine gari lobole mon thaga garne idu khobor pongsi di ase aro kun khan 1200cc bra above gari khan sumo ase pickup ase truck khan na idu olop tangor laga cc itya 28% GST taxation thaga du September 22 bra loigine idu kan sob gari de 40% GST laga bole ase idu bra kon pickup truck khan aro olop gari tangor lobol mon ase September 22 nabungcha age de booking kurle bishi pal ase koine idu bi jane di ase disho lolongbe kedekhe dada sumonelu bale pickup truck ponang de gari atolu busde lamba larbo sungkyakna hakinu det mugyak mani nimong na rensho 28% GST laki chingna 40% ching GST algi ba jumona krekhe lolongbe azluba lamba larbo sungkyakna hakinu det mugyak mani nimong mukyongi de nana de booking sisho kyak gadu 28% GST lana hodin lang angaba jumona hashe nasagilem mukya shipcho kyak gadu hayo video ching thadona central sarkar gilem na mukya shikya tale haju September that mugyak mani nimong ju dumar bana kitte she perfect ju mamkya hajak na ton sub arbe she laba yongsho hajak na gi ba she arab laba government yo policy ju shen mamkya dalala she kyak kyongda central sarkar gilem na maliki ju ha thushaka jumona alala na September kinu that mugyak mani nimong alangang dikhi ha yo subscribers po alala gilem mukya sho aji video de moi GST taxation la kiman koshe edudo central government bra approve kura laga ase holebi central government holebi policies to ki ahe bole ase na jane idu garne example idu 28% bra bi bishi hobo bare aro 18% bra bi kumdi hobo bare GST taxation idia approve hisabte kumdi bi hobo bare aro bishi bi hobo bare holebi ki declare hobole ase September 22 de declare hobo idu garne September 22 laga report honibi koine idu bi ekta khobor pongchai di ase kidek taxation update arban agoktren short video langshe khitba ji bomrang ba jumone alalana hakinu det mukyak mani nimong alangang tikhi alalagilim makya shicho kidikhan akyam thungji kya dona makshe chumuna alesde mung ishang